nakan umum mari mak se dum akoi gi miat ki bagi langlang lajin putoro akoi gi miat ki be langlang lajin putoro akoi dagi nongmai ke doi phai no moi de na ke do phadri no leidana ko alai du dum kenwani kai hani ko akoi gi ungal laga akoi ji sum thammaganda sakar jina matai dagi akoi gi social engagement je akoi gi social engagement je with any CSO ko social engagement je sung tau tau handabida CSO masen ju dum tau handabida aswaida akoi je aswaida mi masi bagi agitation amung tau hanba adagi lambi da chaningai leitabagi agitation amung tau hanba leidana ko aduga sakar jina troop se sum mobilize toba one time da one day da moina fanning manumita one day da dum engage toga akoi je mafam guding makta se akoi se da se for example village guard aya je any group ki village guard ki kem yankhai le amta su 50 kem do one night da dum surround toga ke hani akoi je hostage on thok pangam bagi stage baudi akoi government jina india government akoi adu baudi sillaga thamgrab ne ba aina thamjaningi na masigi design je kanana organize tawino aduga kari level bo organize tawino masi design ji ki future se kai no aibdo akoi da confusion am chatle ba ngarang su akoi gi suna ganda keno tawring ai da kani akoi moina somda unaring ai da somda akoi na kani atopa engagement da ngarang andagi akoi gi keno khopum gi da soiba kangbu adagi toan ba agitation gi dagi even thabak phangdabagi kotawai mayam se loina ma ungai na ga na koi da ungal la thamaga leiri si bauda akoi chief minister jina kani natraga magi secretary level dagi akoi na siba wari sarabani noina makha taba engagement taw haibse magi side dagi hayak ba leitri ba ai thamjani se ko aduga akoi gi leiriba community singsina magi moigi level da community singsina moigi level da haijabdi aina thamjani se community singsina community ni masen wari sanabada oiroi se akoi is leiba CSO mayam ji da Zomi council ki kari gi do official oina nataba manung da budi phone da kai da koi pasan sanabdi yai ko to official oina thokla ga akoi da kari umma matang da akoi Guwahati da khar phamji natraga Imphal da akoi lake khar phamji natraga Chochanpur da noi lao akoi na noi gi safe passage ama pigani natraga Kangpok bi da noi ngakang lao akoi ga chagla sam thangmina ji natra noi tangkhai lao saparmena bo akoi ju saparmena bo lage adu da leiba situation je da khanna ji gai je community ahum ji gi ngasai gi leiba CSO jingjina akoi na hai je moina yadri bo akoi ju sonan doi moi ju akoi ju sonan doi moi ju sonan doi tawnaraga leibagi stage amane ba sigi pochi kehani ko CSO sing na su ai samak su CSO ni ko CSO sing na su government yaudana engage tawang amoy government na su CSO yaudana bana Zomi council oigera Zomi oigera whatever ko ai moi gi kano su group tu ga ma ga wari sana gera ma gi engagement do successful soi oi ba mana any government areba mana any chief minister mana manipur gi situation je evolve to ngasai any engagement je phabe engagement lo ya dai ko engagement je phabe in lo wa je do ngasai background khar di yeng da ya de ko background khar yeng da ya de se kamai to ge da khoi gi maruina Chochanpur re leiba demand khar hai dai ko mamang da pi gi ba khara adu ko hojik leiba khara hai dai mamangi koi mamangi demand je koi ne yeng ni je ngasai gi laiba kambu se maruina Zomi gi kambu hai ta ne ko adu oibani koi mamang da ILB issue lei matam da maduda manipur government na sigi government sina taw ko matam du le manipur government ga moi ga negotiate tawna matam da moi ga negotiate tawna gi ba matam sida moi da manipur government na discuss taw gani na political assurance ma pi ba male government keno na ona ke so na chief secretary wari ngai da ngasai ge mang na chief secretary wai ba kan da lamka ma di surrounding area ji full fledged district ama pi wai ba gi negotiation ma taw bam le ko 2015 deina 2016 bogi karakter ni ko adu i matung da mo sigi pochi akhoi di amna kahani ko masigi demand je ojik paudum ai wakhan da leiri bra na khalle ba ko leiri ba je maram je kai no ga na akhoi na haide sources kya da yi taja ba da ko sigi full fledged district se pb ba tar ga di khoi gi ngasai gi hojik leiba manipur gi peace process da khoi na Zomi kangbu na mateng pangani ai ba gi kahani ko chawak pa ma hai tare ai na ujabni ko ina adu da gi wana te panga kadra maram de kai no di moina chief minister gi office for Imphal Valley de changa ga chai ohum manung da koi si bau changak pang ngam ba si gi adu gumba nungai ba phongtok pa gi level bo la bani na even state ki huji pa level ngak se su Zomi gi oiba huji ki ngasai gi moi gi kahani ko lamka ga surrounding area ji district pi basi masi gi
openly discuss tawba yabagi stage amadi moi makutta tarabra na yadmaina ujai hai tai ko ani subuda akhoi yengdoi je ngasai Cso Council amadi moi ga mari leina ba organization sing jiga kadai kadai de kai wai de kai wari sanagi kari positive wai tripartite talk ya tawgre aduga single handed talk sida kya tawgre po ngarang gi just goodwill gesture ne talk nung adu da officially taba ponate hai tare ko adum pone hoji adum akhoi gi kaya da ne manipur da leiba conflict ki zone sida hoji mayam na kaya ni ko akhoi gi marak sida hai tare ko community wise yengaga khalak pa targadi ngasi ngarang sida aina social media de yam nusi bom ka ujai hai tare kai no hai ganda naga gi kangbu na akhoi gi hanagi chief minister n biren singh da yenba piram bamaga kuki kangbu na gi honorable khemjan da yenba pi bei photo ani se compare tawraga ngasai gi manipur si kanana kamaina kandoino hai bai concept amada amuk ngasai gi mayam je social media da tamu jala loi su uramani ko thagana ba mu ure ko ado akhoina sumaina miyamna yengwasina amani ado politically yengba kan di politician sing na de ado maindi yengam do man de ado hoi moi gi khuyeng du su hoi amarom da hojik leiba naga sing da tawreiba nungai tab sing maitai de torpan nungai tab sing aduga central government union government of India na mana magi ngasai gi practice to bagi mong aduga magi ka heni ko ka heni ground rules je moine yeng mong da akhoi da na hena maitai ga naga da na hena tek to man ba ki sing sina ka heni solidify to man bagi heni solidarity utpagi man bagi mong man su yauri ko adubu akhoi gitang di maning mamang halaga khara di yeng je ai tare ko khoi gi han ba Kuki singa wari sana ba hogi buje 2008 tani ko 5 ta unofficial ni 8 ta official oire 8 kisi tripartite talk ni government of India ke ka yawa su group kangbu ga kano da sabo hogi bani adui matung da phana koina moi gi normal process wari sab du na taba atopa angle da 2023 gi matung da di phana koina wari saru de hai tare ko masi moina wari sabo hogi buje 2023 gi kano da 2023 gi irang se tho matung da di khoi je pura ka ni enemy oina pura leina gre hai tare hojika CM na claim toriba anaba laing bakot pa duda even a koina su khara uboi usana do boi meitai na su khara tore hai tare adagi tamozala na mana yam toina hai ba khoi gi pangan jing se meitai pangal jing se trade and commerce ki the victim oi hai ba si ju koina su meitai na su khara usana da kuki na su khara usana da ne ba ai hai bdi marak ta kai gumba se tonglobi gumba thodo ma tholok pa matam natna kana kai karwa tauri natraga liangmai gi thok tringai mamang de kanam dana yengu na te ba hojik tani nepali pangan gaina meitai pangan nepali na pot purga du tawya da engagement lai se ko do sigi matang se 2000 April gi 5 2025 ta han ma wari sa se Ministry of Home gi Cso Council ne meitai CSO khara ne amadi Government of India ga Government of Manipur gi mi yaw ga sai ko adu yam thun sai adu matam se ko 2000 kanogi 25 ki November 6 7 de so amuko sai ko masina kani political amadi security talk ne masi MHA gi official ga Cso group ka masida nainagi je government gi governance ka regional concern ai tare ko gi hoji manipur thoi ba concern jing je moi alu nainagre ko adu matung da amuka 2005 ta December 13 2025 ta amuka sai ko si original tripartite talk ni masi kamai toge da manipur government gi representative ne MHA ne aduga Cso gi su group sing ga sabani ko sida ahum rak sure ko sida sai ja 2025 ta April dama November dama 25 ki December dama sai aduga 2026 ki March ki 21 da muka ice breaking political interaction ne hai mayam nai ne bada ko masida kamai to ge da Cso Council ki delegation ga government of Manipur ga chief minister Yunam Khemchan ga masi Guwahati sa bawari da koi mayam na yam na Cso Council ga ma gu nei kai no kholi no mai government semba ho bagi matang hai tare ko adui matung da mo May gi 1 2026 ta high level security to kama tawi Delhi da ko MHA ga state administration ne Cso gi insurgent group hai ga militant group hai ga adu kangbu ko tawi ba sina ta ba atopa 2026 ki husi July August July yore ko sibau da marakta tonglawi thok dok thokre liangmai gi thokre koji kolen gi thokre si marakta engagement namta leite aduna engagement je leitam ni na ngasai gi akhoi gi blame je miyam gi blame je Manipur government gi anoba pale belengak si hopeless oire khole na khoina mayam ji gi blame ni adu gi even keno about the honorable speaker na about the lambi chat pa ya da ji laibak thi bine na ngarang an hai bini then adui matung da honorable Kurai ge MLA na di mana di ngasai ye khoi jisi condition sum le di BJP dei tokona phare na bo hai ne bo aduna sigi mayam se loina ma ge ngakanda ngasai gi honorable chief minister uji uji gi lei bagi magi mayum phau changak pagi ke ani
ayaba ma hai tare ko maonda changba ngambagi ayaba pibasi gi opportunity se lobase akoina maithaina lodam na te masi nagan lodam na te ko masi pochi kuki kanguna kuki zo council amadi kangpokpi gi leriba kuki group singsina lawra kanda CM manipuri CM amana sibau yona magi engagement da mana permit tawraga hai tare ko miyam bu confidence lo na ba honarakpa peace prok na ba honarakpa da sibau leirabani na kuki zo council amadi kangpokpi da taribu kuki miyam amadi magi su group singna masigi opportunity se loba hitragadi natraga masi opportunity se harvest tawda ona tainaba mawong da natraga anti mete natraga anti naga hairone ko adugi condition da sum leiba adagi hojiki leiriba NH2 gi blockade se handok pangam daba adagi somna kan su counter blockade mem toksalakpa sigi stage se sum leita gadi chief minister na lori step se fruitful oil na idea du maina lejeba aduna aigi waklon dadi cookie zingi kanu kari haini ko akoina aina haijari si maitega cookie ga naga ga punna leiriba situation sida culprit mayam do kauthokra kanda akoi yanaba ma puraga lambi chatpa yanaba peace prok se haibna tebo ko peace prok pagi original process si karai de lakadage kanda cookie gi mioi sing na so moina cookie gi habdi ngasai gi uziki zomi kamu ne Imphal la me du maina moi gi marakta militant activity tawba natraga kayani ko akoi gi miyam na nuai taba thabak tawgiba leiragadi madu logi angle da chatkibada ngasai gi madu yare na moina hairako machangi ba CM gi manakta lamaga hekta chakhraga moigi policy do moi manung na tumin wari chanaraga praja mayam na khangdaba haibase sijina chief minister gi against da naga amadi mitei gi cross action ama lakane ba si leine ba ko aduga ani subuda aina haijening use maru aina kangpok bi leiba cookie singsina sai gi culprit sing se masana khangna hai tare ko logi angle da hai moigi su kano pamangani samna da koji kolen na mi pastor si biji moju justice pamangani bako koji kolen da sigiba pastor sigi justice to pamadu moju logi through the pamangada na khalle ko amain to na mi gi lengwai gi justice logi through the pami akoi su ko kano gi se trong lobby gi se akoi su logi through the pami aduna hai bajing se logi through the chatpada akoi myam punna yanara ganda ngasai gi highway sing si open to laga any mete ema lakpada any mete pangan lakoda kasagi akoina somda moina somda lakpaganda government na moida protection piri sumaina free and moi lae me khange khoi CM banglo mangda mi lising tara kun chalaga thalu biya ba ai je ko moina tori sumaina moi reaction ku tause post office ki gari bo pharaga mai thado ba chongthoi sumaina khoi sungam da nate ba CM banglo da ma meeting to ya de khoina su CM banglo mamangda natra kwakta da kai da khoi thalaga moi la ame je halan gi biya ro adu to biya mem to biya ba sigi reaction to dri se khoi gi mitei myam sina maruina legal oiba chance ma moida pibane na moina lobby rakanda ko cookie zo council sina madu lobby rakanda moigi site gi pese se brighten up to wa aduga nga sai gi peace process ta moigi contribution ne hoina usi geng doise ko ai se an round se sumain thamjage yamna fazaba wafam ni menoina sai gi hausi laiba sigi cookie zo council na chief minister honorable posi amorom da civil society gi group tagi हाइबा कुकी कामु सिंगसेगी अखोई मिनिस्टर ममांग एमएलए लाखिबा अमा लाखिबदि लेइरे अदुगा अखोई कुकी जो काउंसिल गी लेइबा मागी सिविल ऑर्गेनाइजेशन अदुगा लेइबा मियाम गी पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव सिंग ने इम्फाल लागा मिनिस्टर उनरमबसी सिगी पोसी या मतंग चाना मसी फ्रूटफुल लोय मोंगदा एंगेजमेंट तवै मथौ ताबा म लेइ हाइबो फमनि सेइसदा तामो जो काउंसिल ना हजिक लेइबा पोसेइसदा यामना इट्रिकेटिक लोइसी हजिक तसेंग ना रियलिटी दा हाइतादि जेनिम्स दा अखोई कनो नागा लेंगमै की मोई तरुक हसी बाक्सांग लौद्री हॉस्पिटल दा लेरी मोट लेरी मयाम नुटी प्रोटेस्ट तौरी कोकी जो काउंसिल नसु मखोई सी मोइन हाट बनी अदुगा मोई हाइना मोई इवन कन्फेस तवै पोरम लई मदुदा मोई गी लेबा पार्टी की कामु सिंगजे गवर्नमेंट फाबो खोपई वफम लेते एज एन ऑर्गेनाइजेशन होइना मखोइना मी ओइबा अमानी अदुम्बा कनो खरा अखोइना फागिबि येंगे सोमदना लेब पोसेसदा गवर्नमेंट की लोम थौदांग लौदे अखो सरकारना मखोइ सेसदा एपीसमेंट तवि नत्रगना मखोइ द कयुम तौदे हाइबगी मतंग सिम लेरि सोमदना हाइब जोमी की लीडरसिंग इम्फाल दा लागा वारी सानरी मसी कम्युनिटी मैम लेनेबा डायमेंशन से येंगा कांदा ngasai makoina laiyo post da government na su hojibokta akoi gi any lakko matam da flight tong da Imphal la lakpada akoi gi tampaki lay mafam sing da daita lowni ga na minister hai gi laiba adu singilam da di chaplo matam da aina daita lowni haiba si minister moina si minister haiba japun manipur gi si minister ni tampaki na tra kano si minister na te apun manipur gi daita lowni haiba gi wafam su laitaba laiko context is da hajigi naga tauki laiba su
government na laiba moina claim akoina hatpani haidna bokta claim tawgiba da action lowdriba somda laiba mayam singsi kamlungna akoina punjanna yengminaba yai sigi matangse santa yong mo tabi ai kan ma haijage ko amse ai personal opinion ne rum lobi ko hoi ai organization gi level gi wana tabda ko akoina akoi manipur laiba issue se masi liang mai gi mi taruk hatpa tong laubi gi icha ani siba ko jiri gi taruk siba jo hemanjit ka linthoi ngambi gi kamal babu gi si mayam je crime nga tane ba criminal offense ne se ko criminal offense nga tane si jing je state ki core issue gi manungda tholakpa criminal offense ne ba akoina kaigumba 2008 ta tongnagiba su agreement jina akoina main issue ne haira chathare ine ba ko sigi manungda 2023 gi irang se akoi gi narrative ka ani je manadana la ine ba sigi narrative ani sigi marakta government na accept toriba narrative se karam mano je akoi ujibo khangdri ba ko si gyan tamina gi je bahana ko sidai da yamna maitai naga kuki ne yam hairu bagi ai wakan thoido ko mathok ta de ba sigi pochida aina tham ai personal opinion ni mayam si organization oina lobby no ai tare ko ai personal opinion da matamdu da palamba 2023 da palamba lenga ki luchingwa hoji ki paleba 2026 ki paleba lenga ki luchingwa amadi marak da palamba PR ki luching maje makoi ahumak hoji phaugi oina di fail oiraba lenga kamane je koi si ana accept tawse ba fail oiraba lenga si leader si kanano amadi government of india ki nominee ni ani amadi akoi manipur ki irei cha ne hai tare ko hariba ani si ki engagement je yeng se ba ko engagement je kamaina to ki yeng se ba ai ngasa hai jare na ko 2008 tagi horaga 2023 de thokpa tawdok se 2025 ki april 15 de horakanda last wari sanagi ba se kano do warang mane ba 2025 ki kano da may 1 2026 ta sine last wari sana bane si last engagement ne ba si ki last engagement ji dane moina toribe engagement jing ji da moi gi demand du kaktang khana raga handokna gi bang atne ba state ki yare si dei si bodi noi government na jo hairam moe ba si bodi noi naga jing gi waina si boda noi yanaro maitei gi waina si bo yaro kuki gi waina si bo yaro hai ba wa je government so hairam moe ba moi gi poto laga meeting phama ganda moi gi koi di separate administration doi adu toi lambi chat pro khara ya lazina bai lambi chat pado ngai khoda khoi kan nam khana jari ki ge ha ade pti na lambi chat pado yar ne yana gre ha somna kandana akhoi adu yana gi leite ha de action longam da ba adu gumba situation level lai je si kari no ay kanda politically akhoi gi state gi manung da politically divided way ba aina sum yeng jabada akhoi gi hoji parliament lengak sina honeri je akhoi mayam gi issue je solve tawbagi sina magi oina yamna ke ani tawdi tawge adubu akhoi political consensus ma lobo mathau tabra hai je ai de mai uje hai tare ko maram de mara kangpok pi chatna chochampur chatna zomi kangbu sida poraktana mamang da ju zo council gi kangbu do sida lamdana mon da maitai singa engagement am pami wari chana pami hai je sigi pot mayam je official letter oina manipur gi home gi commissioner natraga home secretary dagi sugumba engagement ama tawsi ya je any CSO do ji phau aino je haijari ba april 5 2025 se sigi matungda ai sum khanja ba ko kano se sorry kano gi akoi ayo ji last engagement le je may 1 2026 se si bau da official oiba GTM da sigi matungda su ngaranga dagi CM je ano je la matungda ani makse unaraga wari sanabagi sigi agenda sida ai yauna natraga MHA yauna natraga si yauna community sing je engage tawje ha ba je magi site gi ama ba hu ji ba leitri ba aduna sigi failure je masi aina hai je aina already yam phani ga ha na te ko si situation je yam luba situation ne aduga ngarangi meitei mayam na react tok to se meitei mayam sina yare ha bagi react tok to di oiramoy adu bo nga sai pura yare ha di yaroi ko ai adu muje dum hai je ge ko aduga nga sai gi khanabagi gehani ko potsida hojik leiriba potse diversion politics haigadra ko akoi gi main issue dagi uji yamna kano da JSC gi style da akoi education je kumdabagi model ma hojik leirawne ba akoi higher level engagement je jaga am da tawde ba only chief minister jina higher level engagement ji mana tawi adusu unofficial oin taw leire mana akoi gi level je da akoi samay da akoi is da 2023 gi ihoji bu puraga laiba
Purgai Shigi Matang, the government of India, engagement through media, through agitation, through any among the talk by engagement, Tauriba, Mayam Siga, Chief Minister level degi, either can or some have the Yamna official in a go. Shidagi Sibo, she is in Dasida, Kana si, Haraga Tose, Hosik Poba, Yam clear kata. Putong driba nakan no mari mak se dum akoi gi miat ki bagi langlangin putoro akoi gi miat ki be langlangin putoro akoi degi nongmai ke oi phai no moi de na ke do phadri no leidina ko alai du dum keno ani kai hani ko akoi gi ungal laga akoi gi sum thammaganda sakar jina matai degi akoi gi social engagement je akoi gi social engagement je with any CSO ko social engagement je sungtau tawhandabida CSO masen jo dum tawhandabida aswaida akoi je aswaida mi emsi bagi agitation amuk tawhanba adagi lambi da chaningai leitabagi agitation amuk tawhanba leidana ko aduga sakar jina troops se sum mobilize toba one time da one day da moina fanning manumita one day da dum engage toga akoi je mafam guding makta se akoi se da se for example village guard aya je any group ki village guard ki camp yankhai le amta ju 50 camp do one night da dum surround toga Kahani, Akoi is a hostess on Topangam Bagi, stays about the Akoi government, India government, Akoi, Adubo the Shilla, the Tamgram never. Aina Tamsanina Masigi designs Kanana organized story no, Aduga, Kari level organized story no, Masi designs, the future Zika no have though. Akoi the confusion of Chatleva. Aransu, Akoi Yisuna Kanda, Kanatoring Ada, Kani Akoi Moina, some the Unaring Ada, some the Akoina, Kani Atopa engagement Dangaranga and the Gi Hoigi. Kano khopum gi da soiba kangbu adagi toan ba agitation gi dagi even thabak phang da bagi ko tabai mayam se loina mo ungai na ga na koi da ungal la thamaga leidi sibauda agoi chief minister sina kani natraga magi secretary level dagi akoi na siba wari sarabani noina maka ta ba engagement to hai se magi side tagi hayak ba leitri ge ba ai thamjani se ko aduga akoi gi leidi ba community singsina Magi moigi level da community singina moigi level da hajabdi aina thamjani se community singina community ni masen wari sana boda oiroi se akoi is le ba CSO mayam ji da Zomi council ki kari gi do official oina nataba manung da budi phone da kai da koi pasan sana budi yai ko to official oina thokla ga akoi da Kariuma Matanga, Hoi Guati the Kar Pamji, Natraga, Imphal the Hoi Lake Kar Pamji, Natraga, Chochanpura, Noila, Hoina, Noi, safe passes, a Pigani, Natraga Kangfu with the knowing Atangla, Ahoiga Chagla, some Tangminas in Natranoi Tankaila, Supermanabo, Ahoju Supermanabo Lage, Adu the labor situation of the Kanazi guys, community Ohumzigi, Nasagi, Lady Basis was in Jina, Ahoidi, Ahoina Haizimoina Yadribo. Ako Jusuan and Doi Mojo, Ako Jusuan and Doi Mojuan and Doi Tongeraga, Labor stays a maneva. Sigi Potsi Kanigo, CSO sing the Su, I Samaxu CSO Nigo, CSO sing the Su, Government Yaudana, engaged Obangamoy, Government as CSO Yaudana Mana, Zomi Council, Oigera, Zomi, Oigera, whatever. I Moigi can also group to Gamaga, Warisana, get a Magi engagement, successful Soy Mana, any government, Araba Mana, any chief minister Mana, Manipur situation. Evolve to Potu Kadaiwa is a negotiation you want to take off. Nasagi, I know the Hijaba, me, Shiba, me, Hatkibagi, Zagakara, seizing the rule of law and not Kabia, she did the negotiation late. She will late go. Then a Koigi was a highway that or extortion, ma'am, negotiation late. She me putting Punam, that's Sapsaba. Chairak Pangi never seen negotiation to we are way. Sinataba, Atopa, Zagada, Hoigi, Saunava, Kotava, Makatana, Kanadanava, then rule of laws, equally Zomi Zagadasu, cookies Zagadasu, Kampo Pidu, Samana, rule of laws in Naknaba, operation over the equal model, the operation Tonaba, Chatanaba, the Kalevamatam, the Akoyi, Ima Ibn Mayam, Akoi CSO Singze, Karakandona from Sandra, Adugi, Handonabagi Roomse. Chief Minister na magi level dagi natraga Home Commissioner na magi level dagi Home Ministry na magi level dagi logdabdo adu sunglaw logdabida thamamnina CSO mayam gi marakta di ngasai keno se gap se adu miti chauna leramgada na logje hai tare adagi CSO sing na su amuk natraga activist sing na se akoina aina civil activist ne moi gi activist ga aiga chalaga mamangda khaidem paung khaidem ani hoi even kari khoi gi oza dana bi hoi lan ho ko matam da chalaga engagement khara tawrureba aduda prajana yaning ba yaning da ba jaga su mayam ma lae adagi ngasai gi government yaudamnina madu engagement adum fail hoeba adagi government na sema committee sida effective organization sing ama pusalaga committee sida yahon nom change ba se governor anusia wike le yem tamda
मान कमिटी सेमे मधुदा IAS ऑफिसर मैम यावरे इंटेलेक्चुअल मैम यावरे सीनियर सिटीजन मैम यावरे गवर्नर की मयूंग की कादगी चेक मतेक मीटर लाथोग मधुई कमिटी तो फॉर्म तब ngमगीदेब सी काउरदनेब अदुना हजे हजिक चीफ मिनिस्टर तौर एंगेजमेंट से फॉलो अप से नाकन अनी अहम की CSO सिंह लीडर सिंह पॉलिटिकल लीडर सिंह पुनः लौमीनबगी तंगाई फदबदो याम चाउ लेब अदु माना लौहन बंगम तारगदी माई एंगेजमेंट जे कम प्रजादा कम कानो फंगोय हाबनी दा यानी से याम चिने इम्पोर्टेंट ओइबा वफम मनी हाइदी हजे हाइसी मागी सगी चीफ मिनिस्टर की इनिशिएटिव ता मदि नत्र जोमी सिंह लाइव पॉइंट से लाइबा अखोई सिविल सोसाइटी मैम सिंहना फजना एंगेज तौरकांदा यामना कंप्रेहेंसिव ओइ मोंगदा मदु वारी सानबगी प्लान लेते अद गवर्नमेंट ना मदुगी पोतु याउदना इवन XYZ के वारी सानरगसु लैरिबा कम्युनिटी खुदिमकी माइ स्टेक होल्डर सिंहसे सानरकांदा मदुना अपुनबा पोटम लाखंगमगनी अदुना मदुगी एंगेजमेंट मदुगी प्लान मदुगी प्रोग्राम मदुगी सिस्टमैटिक ओइबा मदुगी एंगेजमेंट दुमा चंगी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के वारी सानर बोगी कामु सानरे मखा ताबजे सि सानरो नत्रगा लैबो मैम सिंह सानरिबा पोसी अमु अखोइ नसे सानरे मखा ताना लैबो मैम से पुल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की पोसे हजिक की सरकार की पोसे याउदे सुमना खकी इनिशिएटिव 1 2 तौरगा अमम तौरकान पोसे तौबगी मो मखक लई हाइबगी वफम सिनी अखोइ शांतदसु अइना हंगनिबद सागी सरकार ना एंगेजमेंट हाइबदो ngasai government ka wari sana moigi sanaiba mayam singdu ka sanaiba poto ngasi bokta kuki jau council ka wari sana bana sini sida sana bana sini halak sosa bana sana bana sini moina laisna sana bana sini hai man leiba mayam se kauraga wari sana raga kaidok sige kamai tokse akoi na si sana re sumai to haibi ki engagement am to leitri se masi kari marungi no masi yam thina serious oiba pot amani masi yam transparent oiraga di initiative oiraga di akoi na jo haiba leiba civil society mayam sing sigi community खुदिमकी मागी कॉन्फिडेंस याउदना एनी कनामनो सानरगा मणिपुर पीस लाकोइसिदि ओथोक्तबनेबा अदु लाकनबगी लंबीदु लैत्रिबसी लत्र लैनब सिनद्रिबसी अदुगा सिनदबद नतना ngसागी आइखोगी लैबा कम्युनिटी सिंगी लाइबा सिंगदुना डिमांड तो वसलुबदा मेमोरंडम पी वसलुबदा डिटेन तौदना खोतना लैबा कम्युनिटी सिंगी मरक्तुदा हेना कन्फ्रंटेशन मोड अमखक्ता सही से मिनिस्टर ना तौरीब मोंग अदुगा अखोइदी ममांगदसु मणिपुर की हायरगदी ख्वाइदगी अपुनबा कम्युनिटी सिंग मरक्ता कोकोमी आयुसी अचौबा ऑर्गेनाइजेशन अमनी इवन दिल्ली का एंगेज तौरीबनी अदु ममांगदा अखोइदी कोकोमी मखा लेबा नते काने हाइबा अदुगा सोमदना जोमी कांगुई सिंग वरी सानाबुगुंबा कितंग फजदबा मर्क अमा मानदबगी मियेंग येंग बमखक्ति लेब्रा नत्रगना तबाकी सिना अदुम वरी सानागा याने हाइबे खनमे मोंग लेबजाला कमाइना येंगनिंगे अदुगा सागी पुलिसना फजन खोजन इमागी मैनागी लैयो मैम सिंधु मधुगी मतांगदुदि करी एसोसिएशन लीडर मोइना करी मोर हाइबिनिंगे ए कमदांग आइजयो जे इमागी मैना तारदि लान खनबदि आइगो अदुबो मणिपुर से मणिपुर से इशू दी यामे मी लोइनमकने एक्टिविस्ट ओइदि यारोयबको सी अखोइ खंग चटपम चंगिको याम अमा मैम पुंजलो गाइन चटनगिदना मैम तौनगिबो यावगिबने को अखोइ अखोइ एज ए CSO अखोइ ऑफिस तबो हाइ तारे मोय अतोपगी दु थमग्रजेबको हाइबो पोसे ऑर्गेनाइजेशन लेगिबो सिंगसे माइ मागी कयानी डिग्निटी इंटीग्रिटी एदगी मागी इशू बेस त चटपो ऑर्गेनाइजेशन गातने माने वरिबो अदा हजिक लेगिबो प्रॉब्लम जे कमाइन तौवेदा आई वाखन नेको पर्सनल नेको आई नाइजे ऑर्गेनाइजेशन लेवल दा हाइबने तेको पर्सनल नि आई आई ट्रूली पर्सनल नेको इशू खुदिमक्ता एक्टिविस्ट अमम ऑर्गेनाइजेशन पोदी मधु बेरा अमा लानेबा गवर्नमेंट की बेस लानेबा सिगी से फॉर एग्जांपल एक्स इशू म पुरिबो ऑर्गेनाइजेशन मा हाइ तारेको सिगी एक्स इशू जी पुरिबो ऑर्गेनाइजेशन माइ फिडर ऑर्गेनाइजेशन मैम लेरमगनेबको एक्स सिगी को एक्स सिगी मनाक्ता चलगा नोइ ngमद्रबनि ngम तौबो ngमदिसे कइगिनो अखोइ सपोर्ट तौगेना हाइबे मोता अखोइ तोवान तोवान ममोंग एंगेजमेंट तौतागदि ngसाई गवर्नमेंट जिना कनागा वरी सानादुइनो से खंगा रोयबा सेम केस से दिल्ली ना कोइ एडवांटेज लौरि सिनेबा को आई जे को CSO है जे पॉलिटिकल पार्टी वुमन नतेबा एक्टिविस्ट अमा ओइबगा ऑर्गेनाइजेशन अमा पुबगा अनि gi खेना बगर लैबा ऑर्गेनाइजेशन अमा पुबसिना with sole responsibility को rendered on the shoulder मी मगी shoulder दा मयामगी लैबा इशू सिंग से माना पुरकांदा ngसाई दिल्ली वरी साना बोरे गवर्नमेंट को वरी साना बोरे सिनेबा लाइसे को अदुगा
activism gi issue sina mayam gi thoiba thodok du da thoiba thodok sida ai gumba se ai activist ne ba ai ho jingang je 14 CSO na ni akoi gi akoi na paijari ba akoi na tawjari ba issue di only NRC du khakta ne ho ji ki waina ado atopa koi banung da economy issue khara tawjai ado atopa thabak tu de akoi na changchal laga yausal lu budi akoi tawde maram di gai no ga madu akoi na lujinga chat pa thabak na ti hai tare ado akoi na atopa organization mayam na se samna have the integrity da kari de kara da UCM na kai na te na tawko matam da akoi na changchal laga akoi mi mayam do puthoga support obudi tawe ado akoi na lujinga chat laga akoi na wari mi na akoi na wari sana ba yaroi da bada government of India gi level da invitation phangbo organization mayam ma leiraga moina state ki level da wari sanari ngai da akoina changchal laga saba ya roi da condition da di akoina changchal laga mu ubadi leite ba but then akoina 14 CSO sina tawo matam da akoina NRC gi issue da di akoina government of India da ngasai gi ani akoi hoji census tawdringai da even tripartite understanding ama haiba census sina final number of Indian population oiro every understanding am sign tawna se have ko juta iba wari buko akoi gi issue gi boundary da akoi thok te ai tare se aduga akoi hoi tonglaw bi de kai de thok matam da akoi na chatlaga support toruba mateng panguba sina atopa engagement amane ba akoi is the leiba se hoji oja sai bi ri ko wari sawa sem na ko ba noi saunu ngada saugono akoi tawri haibdi yam lai ba adubo whether haiba agitator singsiga JC model da phong ko engage station le ta ga di sakana wari sadui je kana ga no ai du natraga police na wari sadui je kana ga no ai question na so ju la kane ba mamdi ai nga sa jo ho ko dai hai je re ko ho je akhoi gi mi si ba si di ai na ma se anjan hai na mayam na ngon da mu no ai to bi nu ko ai ma se original status ni ko ai hai je ri ja mi si ba di liang mai crime to di liang mai gi mi truk si ga ta na ti ba moi na khar ti na hat kya mo ne ba akhoi gi me te anga mayam ma ko thugai da na kak tak ta na even video da shira bu bau da karino hangmai na makok to chap yan da na video mayam lei ri ba 2023 da gi hoji bau chatharak pa akoi protest to matam da only liang mai kak da gi da mak akoi na protest to je akoi collective protest ama putharak pa da di kai hai ni ko tonglaw bi gi hoje asi ba gi single mi ba drim ne hai na liang mai gi di witness lei na maram mo ka na mo gi di mi ahum ama ani mane aduga ani ma mi mari ra manga ra di pharaga hoji se moi chathari bane ba but then sigi particular protest is ko akoina ngasai gi protest of gi su limit am le ba akoina limit am le habdi keno se akoi gi keno se criminal singdu logi oiba cherak pi hai bane adubo logi oiba cherak se pharaga court ki trial chathab du ba oidera adudagi makha ta ba chathab du oidera jiri angang sing ji matang da koi mi im da phab leitri hu ji ba da hoi phab leitri ko adudagi hemanjit ka linthoi ngambi gi matang da koi mi moi mamang da kai kana no kari no ma kuki leader ma phagi bam leire si phagi bam leire adu trial loidri magi do mu belo thadoi khotoe na tongnari ba da akoi gi engagement je karam organization na kadai da kari model da engage tori no whether core national issues da ari manipuri nationalism ma moina akoi na masi gi issues da akoi masi nainari bra or akoi gi se kari gumba heinous crime amagi gane akoi gi heinous crime amagi oiba akoi madu gi judgment du gidamak nain adu gidama akoi protest tori bra hai po je akoi yam clear oin la pom change ba clear oi da ta di masi clarity se le to matam da government ji na kana ga engage to dino je khango oi ba mi lo ma ko wai sa di yaroi ba ai je ni je ko adu gi condition du ne ba lai se ko aduna samna hai kan da akoi ne sum yeng ja ba da manipur sida ministry of home na makoi na masak khangba organization je akoi gi 1 2 3 organization ahungum je am chauna leiba state level gi organization sing da organization ahungum ba baton phangam gadra ministry of home dagi adu da di akoina ngasai gi either organization ahum ji moi ngamdre aduna akoina makha ta je akoina torai ni na haibi bam change natragana organization ahum du da changjal laga noi ngamdri ge no akoi yu support to we law ngasi smain to min je har bam change ba agitation je every nook and corner kuting gi lekai gi pen de bagi agitation adagi agency gi agitation lakta ga di madu na hena akoi da yamna problem so bum la ba ai masi example ma economy de based toga example am ta haije ge ko ten matam budi le maroi hoji tanker kamu na tawriba agitation je moi khakta gi agitation oe ba se ko oil tanker kamu gi moi ngasi negotiate tawe
negotiate tawi adu negotiate tawaka na moi ngasai government ga karigumba understanding ama crack tawna ba honeba but essential commodity puriba yot puriba cement puriba meeting je moi gi di kana gumba mi khara na haibada palak pa yaure garang su discussion nam da panare ya isa su yawe ai tare ko haibdi karba to mi di mangwa leib na te aim ne ba adu karba to mi gi mangwa leib na te ai je porei ba poto kg lising kuntha por ko da ngasai gi kg lising kuiman ni dana lambi da kuiman ni dana hai tare ne cement nungol lakwa den ngasai gi akoi gi chana ba chinjak to patlak po ai ta di kg lising kuntha por ko da kg lising tara ga tang kan bangam ta di madu gi pesa do praja da gi karba wala me amna phukat pa ya ba stage oi ri bra ba sigi pochi game na yingbi ga dam ne ba do akoi protest to kan de tanker union na to an to re adagi ngasai gi kerona to an to re ada akoi khonjana bu zona de aduga chamber of commerce na fazana leidana madu gi mukna dana saka ga mukna dana to gadab suna te union to an ba dane ba lei se ko sigi style de la ko ni na engagement ji kitang khene ba aduna sida ai wakanda aina si hai na su mayam na waro to bi no aina thamjani di kai no ai ganda collective effort aman changi agenda si punna puminaraga chatpa ma changi sidaida akoina aina magi mini mana aigi mini natraga mana angang ma machuni aina asang ma machuni na chatna bagi state se sigi state sidi hujikti adu makti oida brain khanje ai tare ko adu duna masi ball game se government da su lere government na se pangan gai da kai gumba pot khara injal laga to ga di oza jala na kwakta da chala protest ma to ru bi samna da kwakta gi trader mayam da maitai sing na yam tainare na tawbe mamang da trong lobi thok thok ma tam da si problem ji lai ado khoi phamin ra negotiate taw nei ko khoi negotiate taw nei adu ga dum solution do pura chat ki hai tare ko si gi engagement je government na kai no ha di yam chawbo organization sing ji ma moi na hai ba ta de na traga kai ni ko pam de tawning de na ta tawon de kana gumba politically benefit lowning ba mi mana samna da sanda do mana sum tawle ta di akhoi apam rom da chatre aduna ma je matam khara di laitho si hai ga di atopa engagement ma tawroga injal laga tawbu su ya ba aduna masidi aina finally thamjani si di thoklai ba khoina aina move tawdu se kalai bawno adagi yabana kai bawno yaroi dabna kai famina tana bam change ba ko akoi mayam gi marakta ngasai gi agenda di mana ba man ba agenda di mana ba man ba asoka pan gi jaga du de khoi nei na da ba hai tare re ko se sam na da hoji blockade tori mayam ji gi asok pa jaga du de khoi kanam nei na de ba blockade to du phai khoi justice phang ri ba blockade to gadam ni counter blockade to gadam ni tawre adagi kuki na su tawre counter blockade som da gi su tawri counter blockade wari bu ko adagi akhoi na som na counter blockade kan na tawri ngai da army adagi paramilitary sum changjale basing sum hengale adu de khoi nei na de maram ju hangdre tv de khara nei na ba natana acho ba lei ba organization sing jina masi government dagi answer ni da se khoi adu ni do ka to gre ba te blockade ki kari organize tawri ngai da ko then usi NSNIM gi sorry NSNIM nate keno ga United na council ga date kya dano hangchit wem dong male date 3 da keno ma government of India na peace talk tau se na Imphal da moi invite tawri adu Imphal da invite taw do United na council da yam boldly moi de adum hai akoi Imphal da wari saroi sigi situation da akoi langning de senapati da sagadam ne hai adu numit tu su framework agreement gi anniversary ta bani na akoi som da taw do me sigi wari sari bu sing si sagi kuki su group ka su wari sari bu sing si akoi gi laibo organization achobo sing observe to ga na masigi oi pochi sarkar gi engagement da nei na gadam ne ba adu gi nei na gadam potu akoi na kaw tho ga da akoi gi achobo organization je ground level da kumda laga leidana ko leader achobo sing se ground level da kumda laga agitation mode to sum tham ga di sarkar na chance am logani na ai ngarang to ro sarkar na chance lori ne ba akoi na som da agitation to ngai da som da kuki so kamu do ko maga ai mamang da ai masi engagement ama ai haijage ba ai na kanjaram bam lei ko ai sina last or resolution jage han bagi chief minister sina senapati chalu se sigi senapati chalu kan da litan thokdok adu thokdok kaim leitri ba only litan da kitang nomai ma sam sam ka pa ma le ko mi si ba ko padi leitri bane ba sigi thokdok si thoga na mana hawkolet kip gen gi keno da akoi gi saitu gi MLA gi mayum da ma cha the ba ko cha thak ba kan da mana yum da CM sina yum da hala matung da mana ai wakhan ni ko hawkolet kip gen ga cha ko ma wari sum sanar ma tar ga di ma masa ju kangpo bi power chat pa ngam ba ni na why not
माना मतमदुदा यूनाइटेड नागा काउंसिल का अखोई वैली की CSO सिंह कौरगा लंबी फाउनब यानब नोई अनी अमतम मीटिंग तौरो अदुगा नोइना यूनाइटेड नागा काउंसिल नंगना न्यूट्रल ओइना लेरिबनिना नंगना न्यूट्रल ओइना लेरिबनिना नंगना एंगेजमेंट जे सिलबा मतुंगदा सिनरबा मतुंगदा नंगना तौरगा इम्फाल दा नोइसिदा फामिनारो अदुई मतुंगदा लंबी चतप यानब कांपोपी लानबदो कमाई लानगदबनो हाइबदो आई सिंजरगे वैली की CSO से सेनापति बौतंग अमतंग पुरगा नोय एंगेजमेंट अमदी तौनोवेना सेमना माना हाइहोद्रेबा अदु हाइहोद्रबनिना अदुगी मतुंगदा इरंग मैम थोलेबा हुजिकती मदुई एंगेजमेंट दो माना अदुगी नॉर्मल टाइम दो तौदबनिना हुजिकती अदुई एंगेजमेंट दो तौनबोनाबदा नागा तोवान लेग्रे मैतई तोवान लेग्रे मा मथंदना तोवान कुकीजो वारी सानरगा लेगिसिनेबा सी सिचुएशन जे अदुदै तारैनेबा एंगेजमेंट जी मफम मतम मतंग चाना तौगदबने जिदैदा लेदना को मसी अइना तौरगा मा के हागनी मोइगी मनुंगी पॉलिटिकल इश्यूसिंग अदु तौबदा पामबसिंग पामदबसिंग अदगी मैतई कांगुना कुकी वारी सानबा पामदबसिंग अकोइना कुकी वारी सागे हबदा यादबसिंग फैक्टर याम लेबा सिगी को सीजिंगजे गवर्नमेंट अमो ओइना दि माना अदु उबा यादेबा मागी दि एंगेजमेंट याम थोना तौरमगदबनेबा माना तफौबदगी ngasi सिचुएशन जे तारैनेना अदुमाइना थमजगे हदि मतंग चा साब मतमदा मतम चारिंगदा एंगेजमेंट तौम थोई हाइबी वफम दुनी अदुगा अखोगी सिविल सोसाइटी लेयु मयाम सिंजे कलेक्टिवली